Nah bapo yang subuh ketuk nah bapo ne nundung anake buko tiang nundung tiang uling jumah tiang terima pesan tresnan bapak nento dumade seperti lar tiang uli jumah bagio hidup bapo mewah belen tiang icupa. Ada katuturang satua icupak tekening igerantang. Icupak ane kelihan, igerantang ane cerikan. Gobolan pare laksananipun cek melenan pesan. Icupak gubane bocok, kumis jempe, kales, berengos, maimuh bokne barak kekah alah duk. Wih buen sadau basang ni gede nyantung yen medarjak kerang sajan jo saya ngajak adin igrantang pengadeg ne lanyar gobo alep bagus bajang-bajangan nyeledek jak perjane jatuh cinta sawireh napi gemikanipun manis maimuh anteng pesanipun megarapan. Kaceritu sedak dino anu icupak ngajak igrantang metekap dicari ke igrantang metekap nututin sampi nanging icupak jak kumuh meplaleanan dogan gayane terus yang pesan icupak ngerunguang adene megai di subane grantang suud matekap maroi cupak teko uling mepelalianan ya diastun ketu bikas belene masih luung penampiane i grantang ban halus si grantang ngomong teken belene nah mojo beli malunan mulih tiang binyep durinan mulih kal manjus malu beli lamun gitu kalau malunan mulih nah kalau mulih malam gitu cupak nyautin lantas yo mejalan mulih di subane joh liwat ulisik igrantange manyus ditu lantas icupak maki pudin rute kanti awane uyak nyanyan di subane gitu icupak nukdogang mejalan mulih maimuh jelempoh pejalane kacerita ane jani icupak subuh nekan di wangan rumahne ditu laut iyo gelur-gelur maimuh ngeling meme bapane teng kejut nih ngeling pianakne toren nyajak laut nakonin cening bagus wayan cupak idewo udah buku kini cening mulih jak belokotan menadin ceningi gantang kicau di subane ketu petakon reramane mesaut lantasi cupak sambil langau ngeling kalau li semangan petekap di careke gantang jak kumuh mepelalianan melalui togen gaene uling semangan buina ngenemin anak loh dogen gaene aduh maromon tu pesadone cupak bapane supo berangti tekeneng igranta bapane ngrum icupak nah menap dewa menap buina jahan lamun tekoi gerantang lakar ting bapo lakar tunung uling cumah dini lega pesan kena nih cupa ningehang bapane pedih tekening gerantang apang tusing ketaro dayane ane jeli icupak pesu ngabo siap lakar mebong-bong ane jani kacerita yang igrantang subuh ngamulihang uling cari genah ipune megarapan igrantang mejalan jelampah jelempoh kabah
batek ban kenyal ne keliwat. Dan kecerita yang pejalanipun ne saget subuh ne ke jumah ne. Duk puniko sahasa bapane teko nyajak nyamak tur nig-tigit. Mekajai gerantang uling jumah dini. Nirgunu bapong lapanak buko cai. Gobo dogen malah solah jelek tur tuaro demen nyemak gai. Men nya adung gobo wajak bikas cai ni. Dije cai mana jahan buko gitu mekan cai uling dini mekan. I gerantang ngeling sig-sigan merasa teken dewek kena pisuno. Ngomong lantas yo ya diastun raos ni pegat-pegat dua ni sambil langung ngeling. Nah bapo yang subuh keto kena bapo ne nundung anake buko tia nundung tiang uling jumah. Tiang terima pesan tresnan bapak nento. Dumadak seperti lar tiang uli jumah. Bagio hidup bapak mewah belen tiang icupa. Amun tu i gerantang ngomong teken bapane laut menjalan mekad uling jumah. Lampah laku pejalani gerantang tur jelampah jelempoh pejalane kabatek ban nanang basang seduk. Sakit saja kena ni gerantang ningeh munyin bapane buko ketu. Sampunang lali like, subscribe lan komentar. Sukses.